turabasuje cyane twongeye kubifuriza kugubwa neza, tubifurije igitondo cyiza kuri mwe mudukurikiye muri mu masaha mu gitondo, igicamunsi cyiza kuri wowe udukurikiye uri mu masaha ya nyuma ya saa sita. Tubonera kandi kwifuriza umugoroba mwiza ku badukurikiye muri mu masaha y'umugoroba. Biraza guterwa no mudukurikiye muherereye ndetse nuko ingengabe yaho ihagaze. Twero turi mu gitondo cyo ku munsi wo ku cyumweru, turazindutse nk'ibisanzwe kugira ngo tubagezeho amakuru agezweho, ariko mbere ya byose reka tubanze tubifurize icyumweru cyiza, hanyuma kandi tunahita tubaha ikaze rwose muri iki kiganiro cyacu aho tugiye kugenda tubagezeho amakuru agiye atandukanye. Ariko n'ubundi amakuru yacu murabizi ko abagenda yibanda muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko cyane tukareba hano muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero intambara ikomeje guhanganisha AFC M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'abambari bacyo. Muri iki kiganiro cyacu rero tugiye kugaruka cyane mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo, ariko tunagaruka ku mirwano iramutse muri iki gitondo. Abasore ba Generali Sematama ntabwo bigeze baherekeza rwose, ntabwo bigeze rwose bongera kwibuka Makanika gutyo, kuko ejo bakoze ibindi bitendo bikomeye cyane, hanyuma rero byatumye n'ubundi bamwibuka rwose bameze neza cyane. Ni mu mirwano yabereye hano mu bice n'ubundi byo muri za Minembwe, yaguyemo abatari bake ku ruhande rw'izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kishasa. Bihagaze bite rero sasa? Ndakubwiza ukuri, aba bacancuro ndetse n'iki gisirikare cy'u Burundi n'abatanzania nibataza kwitonda baraza gushira hano muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa se muri iyi ntambara, kuko ibintu byamaze kugira gute biri kugenda bihindagurika uko bwije nuko bukeye. Ntabwo ari bigusa turagaruka, ndaza kubabwira cyangwa se uwitwa Colonel Rugabo yatangaje uburyo ki uwitwa Gasita Olivier ndetse n'uwitwa Masunzu Pacifique Masunzu, aba ni abanyamurenge babarizwa mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, yagaragaje ukuntu bagambaniye uwitwa Rukundo cyangwa Rukonda cyangwa se ni Makanika, General Makanika, reka ryo zina dukoresha. Hanyuma rero yabigaragaje, ibi nabyo turaza kugenda tubibereka, muraza kubyumva, turabifite hano imbere zacu, ni na video twanza muraza kuyibona. Hanyuma ariko tunagaruke no mu bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru, naho ahari imirwano ikomeye cyane. Ndagusaba gukora like kuri iyi video cyangwa se kuri iyi nkuru niba ari bwo ukigeraho, ubundi ukanayisharinga, tukazajya tubana gatanu kuri kagenzi kako. Imirwano muri Plaine de Ruzizi, imyiteguro gusubira Uvira ihagaze ite, ese byifashe bite? Hanyuma kandi byose turaza kugenda tubibagezaho. Reka wenda kubanga bw'ibyuma dufashe tubanze twamamaze gato, ubundi duhite tugaruka n'amakuru mu buryo burambuye, duhera ku kagambane General Makanika yagiriwe n'abo bagabo b'abanyamurenge babanje kumufenta bamubesha ko bagiye kuza muri twirwaneho, naho ubundi bari kugira ngo barebe ukuntu bamugambanira, ndetse uwo mugambi birangira bawugezeho. Reka rero tubanze twamamaze duhite tugaruka mu kanya, twirinde umukira rwose n'amakuru mu buryo burambuye, tureba byinshi bigiye bitandukanye. Murakoze cyane mwe munakora kuri like. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti iba yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera.
turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Inamba yatangiye kwihamagarira general ubwiwe baganira ibisi bitangaza mu gisirikari aho muba muri mushobora kuba hangaha abo muhemu Rwanda mwarabanye ugira inamba zabo mukavugana ukavuga ati turabarasa none cyangwa twaraye tubarashe mugacunaguzanya mukavuga amagambo menshi. Ibyo nawe nibyo yatangiye gukora. Nyuma y'ubwo yamaze kuronka inamba yahise azipartaja na generale Masunzu. Uriya komanda secteur atangira kuvugana na Masunzu, atangira kuvugana nawe uko niko ahavugana na makanika bajijisha tibagarukiye aho ngaho. Bahise bafata za namba baziheza generale Gasita wari umaze guhunga avuye Bukavu. Bamaze kwirukanka bose babuze iyo berekera bahe bangara babuze iyo baja, niyo watangiye kumuhihamagarisha amubesha yuko nawe agiye kwipotinga mu ngabo ziheze Rwanda za M23. Rero iyo connection niho yatangiriye batangira gutrekinga ya namba yuko yarabitaba uko babishaka, uko bamuhamagaye akitaba, aho niho batangiriye abari byo bakora. Umunsi rero w'igitendo kamire Gasita niwe wari uri kuri telefone na generale makanika. Baguma bavugana akamubwira ngo rindira gato ngo hari abaturage baje. Aha yabeshaga kata telefone agahamagara Masunzu ubwo nibwo basettinga gahunda yose y'ukuntu drone igomba guhaguruka, yuko noneho bari bamaze kulokaliza aho ibintu byose biri, yuko inamba yari online kandi bahe bavugana nawe. Uko niko Gasatengwa akamuhamagara, uko niko arangiza agahamagara Masunzu, uko niko barangiza bagahamagara komanda secteur uri mu Minembwe yamiba triangle ku maguhamagara. Aha bakunze Jeune Official, ngira ngo mwabyumvishe ukuntu aba bagabo babiri b'abanyamurenge ariko baba mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bapanze umugambi wo kwivugana mugenzi wabo Koloneli Makanika. Ngira ngo ntabwo ndi buze kongeraho byinshi kuko murabyumvishe ukuntu babonye nimero yiwe, bamara kubona nimero yiwe bagatangira kuzajya bagenda bamubeshabesha bati tugiye kuza kwiripotinga ibintu byakomeye rwose, tugiye kuza dufatikanye kubohora ubwoko cyangwa se turwanirire kwishyira tukizana. Nyuma yuko uyu mugabo Masunzu ngo bari bamaze kubamenesha hano mu mujyi wa Bukavu ntaho guhagarara na hato basigaranye. Wumvishe uruhare Gasita yagize mu kugira ngo uyu mugabo araswe, kuko ngo we yakomeza kugenda abuvugisha makanika cyane, akagenda amubwira uburyo ki ngo baje bari kuza ariko ndimo ndavugishigana n'abaturage, ariko agamije kugira ngo bakomeze nyine connection bafatisha umurongo cyangwa se network drone ize kubona network neza rwose igireho nta kibazo aho ahari bahabone sinyare nyine ikomeze kuboneka. Biza kurangira rero mu by'ukuri uyu mugabo arashwe agambaniwe n'aba bagenzi be, kuko hano hari ahantu urugabo atangiye avuga ati buriya umuntu yo muhanganye hari igihe kigera mukavugana rwose ukavuga utejo twabarashe twari tubamaze, kandi kuko ibi twagiye tubibabwira ukuntu iyo hatari gahunda yo kurwana bashobora kuba umwe ari nko muri metero 100 n'undi nka metero 100, iyo yakwicwa n'inyota nko kuri paturi cyangwa se muri ambuscade ugasanga buri no guhererekanya amazi rwose nta kibazo n'iki gihari. Ibazo rero nk'aba none w'abanyamurenge buri hari n'ukuntu Makanika yaba yarabavugishaga ari kuvuga ati wenda bahinduka mu by'ukuri nabo bakaza tugafatikanya kurengera aba baturage, ariko aba bagabo ntabwo bigeze bamubanira kuko ahubwo icyo bakoze ni ukumufenta bagashaka mu by'ukuri uko babigenza kugira ngo baze kumwivugana, ndetse birangira n'uwo mugambi bawugezeho. Urumva ko indi byaramweru na Muhima ni kari uwo mugani duca, kuko mu gihe bari kwati twe turashaka kugira ngo aka karengane kagirirwa abaturage b'abanyamurenge, uyu ababo ntabwo bashaka rwose ka karengane gashyira, bo bagamije gukomeza nyine kwibonera inyungu zabo. Ariyo mpamvu ari batitwe ntitubyitayeho, bashaka kugira ngo ubwoko cyangwa se aka karengane gakomeze kabeho mu by'ukuri abanyamurenge muri biriya bice babeho nk'ingaruzwa muheto, cyangwa se babeho nk'abatagira nk'abatari abantu, reka aricyo kinyarwanda nkoresha, babeho nk'abatari abantu. Ibi rero nibyo bintu bikomeje kugenda bibabaza.
ngira ngo aka kantu ntekereza ko abantu mwese murakumvise, ntago mwari mwakigeze mubyumva nubwo twumvishe gusa ngo drone niyo ngo yamurashe, hari ibyo tutari twakamenye, ariko ntekereza ko ubu ukuri kugiye ahagaragara. Reka rero muri aya makuru yacu ni munyemerere sasa duhite tunakomereza hano i Murenge. Reka makuru yacu dukomereza hano i Murenge, ahari kuba imirwano, ahari kuba intambara ikomeye cyane. Amwe mu makuru angezeho mu kanya gato kashize, ni amakuru arimo aragaragaza imirwano yabaye hano muri Puezero, ariko iyi mirwano yaguyemo ingogo, yaguyemo abasirikare benshi bizi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, ndetse AFC MRDP twirwano cyangwa se FCMV turabari kumwe. Ubu tuvugana bongeye gufata ikindi gice hano kuri Puezero. Ubu tuvugana ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bafatikanyije batangiye kongera kubona ko ibintu byakomeye cyangwa se ubwoba, doke ko bishoboka cyane kuba twirwanaho yageze ite yamaze kuba ihindura ibintu. Ejo rero batangiye basheringa barasa mu bice bya ahita Ikaringi za Rwitsankuku nahe hose, bagerageza kugaba ibitero, ariko abasore ba Sematama ari nabo banyakwigendera makanika, nkuko yasize ababwiye ati intambara tuzayitsinda uko byaba bimeze kose, nabo iyo siroga baracyayigenderaho. Nuko bati iyi ntambara tugomba kuyitsinda uko byagenda kose, haba mu mvura, haba mu ntambara, haba mu mabombe, haba mu wasasu mato n'iki byose. Iriya ntambara gahunda ihari nuko bagomba kugira ute, bagomba kuyitsinda. Nta gusubira inyuma, nta buryo bwa strategique na buke ngo reprise strategique, no. Ahubwo iyo reprise bagomba kuyikora bayadivansinga, bagafata ibice biri strategique. Iyi niyo siroga, ni iyi ntambara tugomba kugira gute, tugomba kuyitsinda. Abaturage hariya rwose nabo bamaze kubona ko aba basore bamaramaje, kuko donc izi ngabo z'Abatanzania nizo zishobora kukubwira uburyo kizabonyemo aba basore batwirwaneho. Nta ko badasheringa barasa kuriya na gushoto hepfo hejuru, ariko nta ushobora gutsimbura undi. Urumva rero ko ibintu birakomeye, ibintu bimaze kuba bibi cyane hano hantu. Nakubwiza ukuri ko ibintu ni bindi. Naho zenda kurikirana neza muri iri joro, noneho intambara byatangiye gufata impamvu ndi turimo kuva ko intambara byatangiye kuba ibindi. Ntago byari bimenyere ko iyi ntambara bakunda no kurwana mu masaha y'ijoro, ariko byagiye kugera ku isaha saa 3 saa 2 gutyo amasasu, donc imirwano bagifatanyemo bakiri kurwana, kugira ngo mumve uburemere bw'iyi ntambara yabaye ku munsi w'ejo. Hano hitwa muri za Rwitsankuku, hano hitwa muri za Puezero, ahangaha barwanaga ngo MRDP twirwaneho, iyo bayiteye hano za Rwitsankuku, ariko nayo iravuga iti nubwo mwaduteye, bamwe barirwanaho abandi basubire hara za Puezero, n'ubundi niho muri guturutsa ibitero, ahari yariho dushira imbaraga tubakubite mucanganyikirwe. Ibiro byanabafashije cyane kuko izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa zirimo donc igikwalisiyo irimo ingabo z'Abarundi, FDLR, Wazalendo, abacancura, abatanzania n'abaki bose, bo bagiye kwataka za Rwitsankuku. Ariko nyine urumva imbaraga bari gushira hano za Rwitsankuku sizo bashyizeyo, kuko hari nizagomba guturuka hano za Puezero zahabaye. Ewana, ibintu byari bindi. Nabashije kubona ka video ka Puezero, sinzi n'impamvu rwose ntakaberetse. Mfite aka video hano ka za Puezero karihe konzi ko nijoro naraye nkabonye ahantu rwose nkagafata, cyangwa hari nakabonye muyerekwa neretswe. Katurebe ka video ka Puezero rwose, ndibuka ko yewe data we, mbega Puezero we, haniho se, ahaniho ayahaneza ahani za Runingo, majeshi hao ahani za Runingo ni Teruzisi wanaongoza na jeshi wanashika kutoka Runingo, wamepanda vilimani ili wakafikie Sange. Majeshi hao wako nguvu imara, wanaongoza na Esturwa Hamza Kapopola ni Wazalendo. Akana ka Runingo, ariko uko byaba kose buri ubwo
ntabwo mvuze gutya gusa rwose burabishoboke kuba aka kavido nshobora kuba aha hantu ushobora kuba naharebye naheretswe hano muri za Poezero cyangwa se hano muri za Murenge. Icyo bishatse gusobanura ni iki? Ndaje mbagerereyo, ndagerayo pe buriya natangiye kugenda mbibona, ubwo byatangiye kugenda binzamo nkanabona nagezeyo tayari rwose i Murenge ndaza kuhakandagira, vuba ahangaha rwose birashoboka cyane, ndakora kata zose zishoboka, ngiye ndaza kugera i Murenge, ndaza kubatambagiza mbereka amafoto n'amavideo nagezeyo. Ntabwo rwose mbese ukuri tugomba kugushira hanze, nkagera muri ibyo bice byose birirwa bigamba ngo bafashe bagize bate, mukibaza ukuntu nageramo barimo, bazababeshe ngo impamvu bese ngo kubera iki ngo none se ndajya kuvuga ngenje kuvugira abantu nanjye ubwanjye nzi neza ko bashobora kuba bari ahantu nta nahakandagira, nabandi kubavuga se ndi kubavugira ibiki, ibyo bintu ni ibiki nabandi kuvuga, nanjye ubwanjye ndi kubatinya? Hapana, ngomba kuba ndi hafi na za Twirwano cyangwa se n'abasore ba Sematama very soon rwose ewana. Nuko ubwo byarangiye. Hari amakuru aba bagabo b'Abazarendo bamaze imisare kuvuga ejo bakubiswe barakubitwa byo ku rwego rwo hejuru, ariko shewe bamaze gukubitwa ntago bajya buri ibyo bavuga. Ubu noneho ikintu harimo kuvuga ukibonye wakumirwa urebye ibyo barimo kuvuga, buryo cyari kuva abasirikare bakomeye ngo ba MRDP Twirwanaho bishwe. Sinanabisubiramo ngi byo sinabivuga rwose. Sinanabitinyuka, reka ibyo sibyo byaba ari ibiki, ariko ntabwo ari byo ibyo murabona bari gutangaza byose ku marezo sosiyo ngo gutya na gutya. Reka bari gukubitwa nk'ubu hari undi musirikare w'umurundi ejo wahaguye, nabwo ufite ipeti rya Lieutenant Colonel, ahangaha hano muri za Rwitsankuku niho yaguye, ngo yaramanukanye igitero ngo cy'abasirikare beza b'abarundi ngo bamaze igihe ngo bari mu ntambara ikomeye cyane yo muri za Somalia, ariko aho kugira ngo izo ntangabo zigira icyo zimufasha byaje kurangira agize ate ahasize ubuzima. Yahasize ubuzima neza rwose, byaje kurangira ahasize ubuzima. Ubwo bari kumwe, ubwo byo ntihuze kubimbaza. Ariko noneho twagera hano tukiri mu bijyanye n'imirwano ahantu bita za Gatoyi, niho ubu hari urugamba rukomeye cyane. Wazarendo rwose nazo ngo barashaka gufata ibice byinshi hariya hantu. Murumva ko intambara imeze nabi cyane, ariko MRDP Twirwaneho iyi ntambara bazayitsinda pe, bazayitsinda nkurikije ibyo mbona n'uburyo ki barimo kugenda bitwaramo. Nta wakwiyumvisha uburyo ki ibihumbi bigera muri 16 bashobora kubyohereza hano ngo bize kurwana, bikarangiza mu by'ukuri nta n'agace n'aka na kamwe byambuye cyangwa se bifashe bikambura MRDP Twirwaneho. Abasore ba Sematama, abasore ba Makanika, ntabwo ambwira ukuntu ibihumbi 16. Ubundi ikintu cya mbere wenda reka nanakibabwire, ikintu cya mbere bagaragaza ko ngo ari umutwe w'inyeshamba, ariko bakirengagiza ko ari Twirwaneho. Bakamenya aho barwanira ariko ntibamenya naho bitoreza. Bamenya aho barwanira ariko ntibamenya aho bitoreza. Ibyo byose rero bikabacanga, bakaza bameze nk'abiyahuze. Amadubu tera amajanja. Abasirikare hano byarabacanze. Narababwiye ntabwo ushobora kurwanya umuntu ufite icyo arimo ararwanira ngo uzamutsinde, ibyo ntibishoboka. Never, ibyo ntibyabaho.
ubwo rero bakunze Jeune Official ndagira ngo mbamenyeshe ko uru rugamba ruri kubera aha hantu rurakomeye cyane, ariko uko byaba kose natangiye mbibabwira bo gahunda bari bafite kwari ukuza bagafenta nk'abari kurwana no muri cyangwa se hano i Murenge, ariko target ngo nuko bari bashaka kugira ngo M23 nayo yerekereyo ise n'igiye gutabara imbaraga zose zijyana iyo ngiyi Murenge nibarangiza bahite bazamuka no Uvira za Kamanyora, ariko umugambi ntabwo wigeze ugerwaho. Bigendanye n'iki? Bigendanye nuko nyine ibintu byari bihagaze, cyangwa se nuko AFC/M23 ubutasi bwabo ntabwo bwigeze buba bubi, bwabaye bwiza cyane, burabineka burabimenya. Ubu rero bari gukubitwa vibaye, bakubitwa amajyepfo amajyaruguru impande zose, bari gukubitwa bimwe bikomeye. Ya, ku murongo wa telefone rero mutangazaji Vincent yamaze kuba ahagera. Vincent, waramutse neza? Waramutse neza Peter. Urakomeye? Ndaho nakomeye. Aha, muri iki gitondo se byifashe bite muri ibyo bice namwe akavura karimo kubageraho nta kibazo? Imvura yo ni yose mu Rwanda kuko nta gice wavuga ko kitari kugwamo imvura. Yego. Na rero kari gahitutse, ubu ngubu turimo turabona ariko ikibunda kikiriho. Ikibunda kiracyariho. Oh la la, ikibunda se mwuka byaramwe. Ubwo nyine niko bimeze nibyo bihe turimo. Rero turaguhuza tuguhaye ikaze muri iki kiganiro cyacu n'ubundi nk'ibisanzwe aho tugiye kugenda twirebera amakuru agezweho, ariko wenda mbere yuko tujya muri byinshi cyane. Service amakuru aramutse muri Kivu y'Amajyepfo bihagaze bite? Aha muri za Minembwe byifashe bite? Minembwe haravugwa yuko amabombe menshi aterwa na drone n'ubundi akomeje mu midugudu igera muri 3. Aho abaturage n'ubundi babuza bacira nayo bamira kubera igisirikare cya leta gifatanyije n'ikinyamahanga cy'u Burundi ndetse na Tanzania kiyongera abacansho n'imitwe twaje intwaro. Yego. Byatangajwe rero n'abantu batandukanye batuye muri bino bice bya Minembwe ndetse n'abafiteyo abavandimwe nk'uko tubakesha no makuru. Batuye ku midugudu ya Gakenke, Mikenke ndetse na Minembwe centre ikomeje kwibasirwa n'amabomba aterwa na drone za FARDC. Yego. Ubwo nuko bihagaze, niyo mpamvu ibintu bikomeye cyane. Abaturage babo baravuga yuko ubuzima bwakomeje kugorana cyane kuko aya madrone ari marica abantu akangiza n'ibidukikije nk'uko bagiye babitangaza. None se Vise hano nabonye inkuru zikomeje kugenda zisohoka zivuga ko nyamara ngo ejo ngo haba harabaye urugamba rukomeye cyane ndetse ngo MRDP twirwa ngo ikongera igafata igice hano muri za Puezero. Ayo makuru ntabwo wowe ugeze uyamenya kuko ngo baregeje nijoro bakiri ku Rwanda. Ntabyo ndabona kubera yuko ibyo batangaje bo abafite ibavandimwe za Minembwe ndetse n'abatuye babasha kubona uburyo bakoresha itumanaho. Yego. Batangaje bwacisha cyane hakoreshejwe drone ko bari nko mu birometero 3-5 ugera centre ya Minembwe. Bakavuga yuko abaturage bari muri kano gace bagifite ingorane zikomeye baterwa n'ibi bitero bigabwa na leta. Yego. Oh la la, ndumva ibintu bitoroshye bimeze nabi cyane kabisa. None se ubu kugeza ubu nta se abaturage ubu rwose biragoye kubafatisha, biragoye. Reka ubwo tujye no mu yandi makuru ubwo gusa ariko icyo twavuga nuko hano i Murenge hakomeje kugenda haba ibintu bidasanzwe. Vise hari kuba imirwano ikomeye cyane. Imirwano irahari, abaturage barimo barabura ubuzima, bakeneye ubutabazi yaba ari mu buryo bwa gisirikare yaba ari no mu buryo bwo kubona imiti, kubona ibyo kurya, kubona amazi ndetse no kubona itumanaho. Itumanaho naryo kurese ko numvishe ngo byagarutse ibijyanye n'itumanaho. Kuribona ni gake, abafite smartphone nibo babasha kubona uburyo batumanaho n'abagenzi babo, ariko abafite smartphone bo baragoye n'ubundi kugira ngo babashe gutumanaho guhana amakuru n'abagenzi babo n'inshuti n'abavandimwe hirya no hino biragoye.
Yes, hanyuma vise makuru yandi rero n'ubundi wenda kugira tubanze tuse n'abajya ku bintu ngingo ziremereye cyane handi makuru akomeye cyane ariko tugeraho no imirwano iri kubera muri za Masisi byifashe bite iby'iyi mirwano nabonye agace ka Gatoyi gakomeje kuberamo urugamba rukomeye cyane. Masisi hari imirwano nakita mu bice bibiri. Yego, igice cya mbere abarwanyi bo muri Wazalendo bazindutse basubiranamo ejo ku wa gatandatu ndetse na nimugoroba mu gace ka Gatoyi ndetse n'agace bita Miruta nyuma y'uko bavuze yuko badufashe. yego, akaba ari imirwano yavumbutse hagati ya Wazalendo bararwana ubwabo ariko nyuma yaho baza kongera no kurwana n'abarwanyi bo muri M23 nyine M23 muri gushaka yuko yakisubiza Gatoyi ndetse na kano gace bita Miruta nk'uko byagiye bitangazwa n'abantu bari muri bino bice. yego, Nita icyo kiracyari kije nyine muri kano gace ka Gatoyi ndetse na Miruta nyuma y'uko Wazalendo itangaje yuko yafashe ko M23 yahunze ariko nyuma ikaza no kuvuga ko n'ubundi yafashe n'akandi gace bita Miruta nako bita Nkokwe. Utwo ducuko tugera muri 3 Wazalendo ikaba yigamba yuko yamaze kudufata. M23 ari ubugerisa nta kirabivugaho ariko abaturage bari muri bino bice bakavuga yuko bagifite ubwoba nyine bigishyika ko bashobora kugirirwa nabi n'ubundi n'iyi Wazalendo nayo itangiye gusubiranamo. Ariko wagenda nanone ubundi ukagera mu gace bita Gatoyi ndetse n'aho bita Ufamandu ugasanga n'ubundi imirwano nayo hagati ya M23 na Wazalendo nayo imeze nabi kubera ko nyuma y'uko iyi mirwano ibaye muri Gatoyi noneho hagasigara higaruriwe na Wazalendo. Ubu n'ubundi M23 irimo iragerageza kugira ngo irebe yuko yahisubiza nk'uko amakuru ava muri bino bite abivuga. yego, mu minsi ishize n'ubundi imirwano yari imeze nabi M23 isubira inyuma Wazalendo imaze kuhafata ariko M23 ntiyashirwa n'ubundi yongera kugaruka ejo mu masaha 12 z'umugoroba nibo byavuga yuko n'ubundi imirwano yari imeze nabi cyane ariko mu mudugudu cyane cyane uherereye mu gace ka Ufamandu ya mbere yego, muri ya Bahunde bikavuga yuko itsinda rya Wazalendo yo muri Mayimayi itsinda rya Wazalendo ya Raila Mutomboki iyobowe n'uwo bita Noah Machano ko barimo barwana ku buryo bukomeye na ASM 23 mu bice byinshi agace ka Miruta agace ka Ngororo Kanyatsi Samaria n'agace bita Mushebere kw'imirwano imeze nabi. Wazalendo ariko ikajya yigamba gufata mu duce tumwe na tumwe nubwo M23 ntacyo bivugaho. Cyakoze ibinyamakuru byinshi agace byanditse yuko kigaruriwe na Wazalendo n'agace bita Gatoyi n'agace bita Nkokwe ariko tundi duce nta binyamakuru byinshi bivugaho keretse ikinyamakuru bita Actualité CD nicyo cyatangaje yuko Wazalendo yo muri Pareko ubu ngubu iri kwegera agace bita Mutayumba n'agace bita Kijinji. Utu duce natwo dushobora kuza kuba twakigarurirwa na Wazalendo bitewe n'uko imirwano babona ikaze. Akagaragaza yuko Wazalendo ikimara kugera muri chefuri ya secteur Gatoyi ndetse no mu mudugudu wa Nkokwe abaturage bakomeje kugira ubwoba ku buryo abenshi bahunze kugera ejo mu masaha niko abaturage bahungaga bajya mu bindi bice babona bitekanye. Nubwo iyi ntambara iri kuba iraba n'ubundi mu gihe hari agahenge yaba ari akasabwe na Doha yaba ari akasabwe na Angola nta na kamwe kigeze gashyirwa mu bikorwa. Ubundi imirwano yakomeje kuba myinshi kandi ihitana ubuzima bw'abaturage ku buryo bugaragara. ubwo rero ndumva aho ngaho rwose ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera. Reka tuhave ariko dusimbukire no mu bindi bice kuko naho ndimo ndabona ibintu bimeze nabi cyane. Vise dusimbukiye Kavumu ngo naho ngo imirwano ikaze yongeye kubura hagati ya Wazalendo ndetse na M23. Kavumu twibutsa abantu ko ari hafi no ku kibuga niho hari ikibuga cy'indege cya hano muri Sud Kivu niba nibuka neza. Amakuru twabonye ubundi guherejo Kavumu hari imirwano ikomeje
kuko na radiyo Maendeleo n'ubundi yongeye kubitangaza ivuga yuko mu birometero hafi 30 ugera mu mujyi wa Bukavu ngubu ibintu bitameze neza kubera yuko Wazalendo ikomotse mu ishyamba rya Kahuzi-Biega, urabizi yuko ari parike abenshi bihishemo. Batangaje yuko guhera kwa gatandatu imirimo yari yahagaze ku buryo bukomeye kubera ko n'amashuri atakoraga. Iyi Wazalendo yari iri gutana mu mitwe n'abarwanyi ba M23. Ni nako byagenze rero mu ijoro ryo kuri wa gatandatu buke ari 22. Amakuru twabonye yavuzwe n'uwitwa Bisi Kafarie, ni umwe mu bayobozi ba centre de santé ya Miti ndetse no mu gace ka Muresa. Bivuga yuko uyu muyobozi yasagariwe n'amabandi agakubitwa akamburwa n'ibyo yari afite, ariko ababonye n'abantu bakavuga yuko ariyo n'ubundi yarwanaga na M23. Amakuru yaje gutangaza rero yavuze yuko ejo byari bimeze nabi, ariko mu bamugiriye nabi babiri muri bo M23 yamaze kubarasa nk'uko yabivuze. Akavuga yuko no mu gitondo guhera mu saa 11 n'igice amasasu yumvikanye mu bice bitandukanye bya Kavumu. Kugera itari bikavuga yuko abapadiri bo kuri paruwasi ya Kavumu babujije abakristo kujya gusenga kubera yuko n'ubundi bicyumvikana ko amasasu akivuga mwa bino bice. Abapadiri bo bakaba basabye abakristo yuko baguma mu ngo zabo kugira ngo birinde ko bagirirwa nabi n'abo bagizi ba nabi nk'uko itangazo twabonye ribivuga. Iyi mirwano rero iri Kavumu n'ubundi ikaba yarakomotse ku mabwiriza yatanzwe n'igisirikare cya Kinshasa ndetse na guverinoma ya Kinshasa nyuma y'uko Wazalendo yahawe amafaranga ndetse n'abandi bantu bakorana na Wazalendo harimo FARDC bahawe amafaranga n'umutwe wa FDL kugira ngo bagabe ibitero mu bice bitandukanye ngo babe bakigarurira Bukavu ndetse na Goma kugera za Bunagana nk'uko twabonye ejo babitangaje. Teritwari ya Kabare yari imaze iminsi irimo umutuzo, ariko nubwo utari umutuzo mwinshi, ariko ubu ngubu abaturage baragaragaza yuko n'ubundi byongeye kugenda nabi. Za Katana n'ubundi wumvise amasasu n'ibindi bice bikikije Katana. Abaturage benshi bakaba bari kuva mu byabo bahunga kubera yuko babona ko ibintu bishobora kuba bibi. Bagatangaza yuko babonye n'amamodoka menshi ya M23 atwaye abasirikare bari kwerekeza mwa kino gice guhangana n'iyi Wazalendo iri kuba muri parike ya Kahuzi-Biega. Ubwo turaza kugenda rwose tumenya uwagwana cyangwa se ngo bimeze bite, kuko urumva ko baba baturutse aho mu bundi muri za Kahuzi-Biega bakaza bakagaba ibyo bitero, barangiza bagahita bagenda cyangwa se bagahita bafatiro bagasubirayo. Ariko buri ubwo urumva ko hari uburyo ki AFC/M23 barimo kugenda babitegura. Vise, usibye bitero imirwano ri mu bice byinshi hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, Rubero hari amakuru avugwa ko M23 yaba rwose ngo M23 ngo yafashe ngo imidugudu zigera kuri 2 hano muri aha hantu. Byifashe bite ibyayo makuru? Mu makuru twabonye atangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye ndetse n'aba mu banyamakuru begereye M23 bavuga yuko ejo mu mirwano yabaye muri teritwari ya Rubero hagati ya Wazalendo ndetse n'abarwanyi ba M23 yarangiye M23 yigaruriye umudugudu bita Musenda n'umudugudu bita Katundu. Akaba ari umudugudu nyine muri teritwari ya Rubero, ikaba yaraguye mu maboko ya M23. Bakavuga yuko ubu ngubu M23 igiye kwerekeza za Beni ndetse na za Butembo nk'uko babitangazaga, ariko umuvugizi wa M23 wa gisirikare ntacyo arabitangazaho. Dutegereje kuza kureba niba aya makuru yemeza cyangwa se ayahakana, kubera yuko mu minsi ntabwo tumuheruka kumva avuga, ariko yenda kuba hari ibice bafashe ashobora kuza kugira icyo atangaza. Reka bwo turaza kugenda tubyumva ni aba ari bitangaze. Twigarukire rero n'ubundi ahantu bita ngo ni za Jugu. Biravuga ko ngo abarwanyi bagera kuri 49 b'umutwe wa CRP bafashwe. Bimeze bite Visa? Abasirikare ni benshi gufatwa, ubwo habaye operation idasanzwe. Amakuru yatangajwe n'ibinyamakuru bitandukanye bikorera mu bice bya Ituri,
avuga yuko abarwanyi bagera muri 49 ab'umutwe w'abarwanyi na Thomas Rubanga CRP bafashwe n'igisirikare cya FARDC, ariko abandi bagera mu 100 nabo bakaba bishyikirije FARDC bagafatanwa n'intwaro zigera muri 500 ndetse n'amasasu menshi cyane nk'uko byagaragajwe n'igisirikare cya FARDC ndetse n'umuyobozi w'iyi ntara nka Shama Ruboya akaba yavuze yuko bano basirikare bayoborwa na Thomas Rubanga mu karere ka Ndugu bishyikirije FARDC, ariko hakaba harimo n'abarwanyi ba ADF bafatiwe mu gace ka Irumu ndetse n'Abambasa nk'uko yabitangaje mu kwerekana ibikoresho babanyaze ndetse n'intwaro babanyaze, nabo biromese nabo bakaba baberekanye muri Njugu. Aha, ndumva rwose ibintu ari sawa cyane kabisa. Andi makuru service nayahagezweho ahandi hantu byifashe bite? Mu Burundi haravuga yuko umupaka uhuza Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku gice cya Uvira ushobora gufungurwa, nubwo byari byatangajwe mu minsi yashize ko ufungurwa ariko bikarangira udafunguwe. Amakuru rero yabonetse mu weekend yo kwizerwa ndetse yatangajwe n'umunyamakuru wa Jeune Afrique bita Stanislas Bujakera Timara, akavuga ko inzego zitandukanye za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zaganiriye n'inzego zitandukanye z'u Burundi bereza yuko mu minsi ya vuba batobora gufungura uyu mupaka wakazingira uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi, ariko bikagaragazwa yuko bakibyigaho mu buryo bwiza kugira ngo barebe ko itagira imbogamizi bitera. Ikindi kivuga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko uwo bita General Celestin Mbara wayoboye ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawe agiye kwitabazwa mu rubanza rwa Lieutenant General Filimo Yav ushinzwe gukorana na leta y'u Rwanda nk'uko byatangajwe. Akaba ari amakuru yasohotse ku mugoroba n'ubundi yerekeranye na runo rubanza rw'uno musirikare mukuru umaze iminsi aburana. Kadusimbukire mu gihugu cy'Ubufaransa aho Dr Damascene Bizimana akaba minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda yasuye abaturage bari mu Burayi, ariko cyane cyane urubyiruko bahurira mu gihugu cy'Ubufaransa, aho minisitiri Damascene yagejeje ubutumwa bukomeye ku rubyiruko rw'abanyarwanda rutuye mu Burayi rwari rwitabiriye ibiganiro kuri uyu wa gatandatu. Akavuga yuko bagiye hari batagiye kubabwira amagambo gusa ahubwo cyangwa ngo babwire ibitekerezo byabo, ko bagiye kubabwira ibitekerezo bishingiye ku bikorwa bigaragara, ibikorwa kandi bifatika bitanga ibisubizo ku bibazo by'abaturarwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Akavuga yuko ibyo biteze byose ndetse n'imbogamizi ziriho u Rwanda rufite ibisubizo. Yibutsa uru rubyiruko mu biganiro bagiranye yuko bagamije kubayobora amahitamo yabo ya none na ejo hazaza no gushimangira ubumwe bw'abanyarwanda igihugu cyababyaye nk'uko yababwiye. Tuvuga yuko kwiyemeza gukunda igihugu kwa buri wese nyuma y'ibiganiro ari icyemezo kizababohora ubwabo ndetse n'imiryango yabo n'abo bakomokaho. Minisitiri Damascene rero akaba yagarutse ku kibazo gikomeye cyugarije urubyiruko rutuye mu gihugu cy'Uburayi nk'uko ku mugabane w'Uburayi nk'uko yabigaragaje, agaruka kuri ibi bibazo bikomeye byugarije urubyiruko rutuye mu mahanga. Yavuze ku ikwirakwizwa ry'ibinyoma ku Rwanda, ingengabitekerezo y'urwango ishingiye ku bahunze bakoze jenoside bayihakana ndetse n'abayoboke babo. Avuga yuko imbuga nkoranyambaga zikoreshwa nk'intwaro yo kuyobya urubyiruko, ashimangira ko icyaha ari gatozi, ko nta cyaha cy'umuryango kibaho. Avuga yuko u Rwanda ari urwa buri wese w'umunyarwanda ndetse ko yabibukije ko amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi yagaragaje ko ubumwe bw'abanyarwanda ari tavogerwa kandi ko ugomba kurindwa no gusigasirwa n'urukundo dukunda igihugu cyacu n'ahazaza hacyo. Avuga yuko abantu bakwiye kwirinda bivuye inyuma ndetse bakagira urukundo rwo gukunda igihugu no gukundana kugira ngo bubake ejo hazaza h'igihugu ndetse n'abazakomoka ku banyarwanda bazagire ejo heza uhereye none ndetse n'iteka ryose nk'uko yabitangaje. Akaba ari ikiganiro cyabereye mu gihugu cy'Ubufaransa
ari kumwe n'abanyarwanda batandukanye n'abambasaderi batandukanye bo mu bihugu by'Uburayi ndetse n'abambasaderi b'u Rwanda baserukira u Rwanda mu bihugu by'Uburayi, bakaba bateraniye rero mu kungurana ibitekerezo ndetse no kuganira kureba icyakorwa kugira ngo urubyiruko rw'u Rwanda rukurana umuco mwiza wo gukunda igihugu ndetse no kurwanya ikibi. Yakomoje no kubavugira Victoire Ingabire avuga yuko Victoire Ingabire atari umunyabyaha gusa ahubwo ari ikirebe nk'uko Damascene yabivuze, avuga yuko ngo ari ikirebe gishaka gusenya u Rwanda n'ubuyobozi bwarwo nk'uko yabitangaje, asaba urwo rubyiruko rero ngo rw'uko rukwiye kwitandukanya nawe ndetse n'ibitekerezo byiwe nk'uko mu magambo yiwe yabitangaje. Yes, vise ubwo rero sinzi niba nta zindi update ufite mbere yuko tukurekura kuko rwose bisa naho tugiye kugana ku musozo. Numva twaza gukomeza mu yandi masaha, ibyo birahagije abadukurikiye babe babyumva kandi baduhere ibitekerezo. Warakoze cyane Vincent, wakoze rwose kuri izi update zo muri iki gitondo. Bakunze Jeune Official rero akaryoshye rwose ntigahora mutamani mutwemerere amakuru yacu yo muri iki gitondo tuyahinire ahangaha, tuze ro kugenda dusubira nandi makuru ari buze kuba agezweho mu yandi masaha. Mukomeze rero mugubwe neza, Nyagasani akomeze abarinde kandi abane namwe, turabakunda cyane. Ciao.